Za kupovinu igrica po jeftinim cenama posjetite GoPlay. Link se nalazi dole u deskripciji. Yo, what's up ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Danas ćemo tražiti cheatere, odnosno upalit ćemo jedan CSGO Overwatch da pogledamo demo i jednostavno ukoliko ima neki cheat ili bilo kakvu vrstu varanja, jednostavno daćemo mu jedan report, a kasnije će dobiti i ban. Tako da ljudi, uživajte. I kao što vidite ljudi, upravo se nalazimo na mapi Mirage gdje naš osumnjičeni ima skor 24-8 i trenutno je 7-7, znači jedna runda je ostala bukvalno do kraja prvog poluvremena. Ovdje je čovjek dobio flash, daje jednu normalnu glavu, ali mislim da je ovo u pitanju Volkak. Znači, tek što sam ušao da gledam ovaj slučaj, da otvorim demo, da pogledamo sve, prvo što je lik uradio, dokazao mi već posle prvog killa da ima čovjek wallhack. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Ali čini mi se da je lik namjerno upalio neki cheat zato što njegovi saigrači imaju, znači trojica njegovih saigrači imaju svi po 5 killova. Gle to, gle. Gle. Ne, ja sam ostao bez komentara. Ostao sam bez komentara, ovaj čovjek će dobiti od mene report za wallhack, neću previše vremena dužim na ovo, idemo odmah na sljedeći slučaj. I ljudi, evo nas u drugom Overwatchu i za divno čudo gledamo ovaj put Dust 2. Naš osumnjičeni ima skor 5-10 i njegov tim gubi trenutno 8-6. Tako da ovo je jedan bio dosta diskutabilan spray, ali dobro. Inače, da pomerim miš, naravno, strelicu, ostalo su 2 te igrača sa 2 AWP-a. Okej, ništa posebno se nije desilo. Sada se igra prva runda drugog poluvremena, ovaj će da ide na long sa Glockom za sada. Nemam pojma, dugo nisam igrao Dust 2, iskreno da vam kažem. Možda ga je čuo da mu se približava, pa je zato krenuo da puca malo ranije. A možda ima VH. Tako da ovdje sad dobija metak i izgubit će ovu rundu. Ne, dobili su ovu rundu. Sad će dira skauta. Ja ne znam što se ovo dešava, nevjerovatno da lik, ovo je neki silver, gold nova, 100%, više od gold nove mastera nije, definitivno. Sudeći po kretnju, po pucanju, po svemu, ali neću ja prekidam ovaj Overwatch, hoću bukvalno da vidim koliko loše igra čak dok ima i wallhack uključen. Ok, za sada njegov skor je 13-10, a imao je 5 killova bukvalno kad smo ušli ili tako nešto, 5-6 killova. Bam! Šta da se radi? Dobro, igrat će skauta. Bukvalno sam izvalio da veliki procenat cheatera koji imaju wallhack ili neki aim assistance koriste scout. Ne znam zbog čega. Ja kad bih imao cheat, ja bih koristio na primjer kalaš ili M-ku ili AWP. Ali scout ne bih nikada koristio, mislim, ono, bukvalno katastrofa, ali dobro. Volio bih kada bi na ovom Overwatchu mogli da ubace prava imena ovih igrača.
Dobro. Kakav majmun od igrača. Da, volio bih da ubace pravi meni igrača i da možemo da uđem u njihov Steam profil da pogledamo koliko imaju sati ili tako nešto. Ovog boli kurac, on puca kroz vrata. Evo, ace čovjek je napravio ace, a toliko je loš igrač. Kakav je to bunny hop? Evo, Dragi roditelji, ukoliko vaše dete igra Counter Strike i ako je jako loše u igrici i ako dobije vak ban nakon što bude koristio cheat, ovo je slučaj, ovo je pravi dokaz da ne treba da kupujete vašem detetu drugi account. Definitivno. Za te pare koje ste dali za tu igricu mogli ste na primjer da kupite 8 cheeseburgera u McDonald'su. To bih ja prvi uradio. Majko bože. Majko bože. Koji je ovo rank? Gledaj ga bre. Jao, obaca bombu. Aj, kroz drvo. Sad mogu da mislim da on sad govori svojim sagračima kako je on dobar, kako sam ja dobar igrač, ja sam Global Elite, ja imam game sense kao JW iz Fanatika. I onda kada mu protivnički tim napiše da ima cheat, onda oni kažu kao you're cheating i ne znam šta, i onda on kaže ja nemam cheat, ja igram ovo 5 godina, najbolji sam igrač, naučite da igrate, ne znate da igrate. I kad dobije ban, šta ćemo onda? Aim assistance nema. Vision assistance, znači ima VH ko kuća, brate, što bih ja rekao. Druge skripte, bunny hopove, za letenje, za brz defuse nema i grifovo nije. Za Vision assistance mislim da je providno da je imao VH, tako da će dobiti report za ovo i uskoro će dobiti vak ban. Bam! I to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite like, komentar i subscribe. Hajde da probamo na ovom klipu da skupimo jedno 600 lajkova i uskoro naravno dolazimo do 18.000 subova. I naravno to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu, do sljedećeg klipa budite pozdravljeni i ćao!